Thusim tha ngai ki dingina bon saven ka hin lim so keve kum som lagu a chapang nu le pa nei lo khat hi pung ki zu na dukan lin ta khat maya chun adingin window akon in sunga pung ki zu ho cha aven vet hoile deum asama ma jengin hi ibang vet hoita pung hi iti kisim a hita dem tin alungin aboi pi le jengin hi chipet a chun security guard pa chun a hin mudo in hi ho hi na nei zo ding am poi tin chuchipung ki zu na in maya kon chun ano do tan hi hichichaga chapang pa chu koi madang hilo in vanoya pungman tampen Rolex wat hin simdo pa Hans Wildorf hi anahi in hi chilaya do na khat hung do thei chu hi le I atile khuchichaga aneolaya anu le pan anunung sunta chapang khat chun hitabang thil thupi hi a hin simdo jeng thei hidam ti hi Rolex brand hi anamin thandan chu vanoi galin khat nalai chun government in asepai ho chu ato phat manu ipa pinan jong anapi jivin hi chikeu se chu hilo in Tenzing Norgay le Edmund Hillary teni jong hin Rolex pungki bu pumin Mount Everest kaldo masapen anahi honin hi mi tampin het lo chu hi le Rolex company hin apung hi kum khat sungmai mai in 800 billion velman anazu do vin hi china chungchuna hi a company hin tax imacha jong anapi kit lo ma hi a hi le chichu iti hi theiding ham ipiti pena Rolex pung hi hitiman tam ham chule hichichaga chapang pa hin hitabang min than na hi iti hin ke boldo thei ham hichido an ho jo si don but na hi aban bana hin se thla diu hi Hans Wilsdorf hi March 22 1881 kumin anaping in hi hiti chun ain sungmi te to kipa tain anacheng khomin hinla 1892 kumin imazo si ahung ki hial ta na hi Hans chu kum som lakhat beb athinin anu hi anatna akonin damdo zo loin anathi tan hi anu thi zo akum kidin apa jong anathi pai pai tan hi hiji chun Hans chu kum som lani bo ahlinin naw chaga anaki su tan hi hiji chun apanewin apa nei le go zo si chu azuin Hans le asu pite zo si chu Bavaria Hopia Anskolbe kiti boarding school in aban tha do tan hi Hans chu boarding sung jing a jong chun kivo piding loile pai jong anei pun chapang dang ho chu ain kote anu apan ahong vil jivin Hans inwang chu tabang ding chu ananei pun hi chukeu chu hilowin chaga hi ji chun chapang dang hon noisi ta le mu sit ta in an eng bol jin layon hi echi ha san na zo si haimil thein ding hin Hans chu lekha simbo to ahong kiloi ta ne adi in English le maths ahong thim tawin hichi chun khunung ahin khu ahin sim hoi le jing in hi askul kai sung chun Switzerland la kaudi phone kiti pung kisim namun khat hi aloi ho seina akun anazain hi Hans chu athanu mama jengin nikhat le Switzerland hichimuna chu agachi te ding ti chu alungin agel jing tan hi high school ahin zo chun Hans jong kumsom lako analing to tan Switzerland Geneva khopi in anapem lutin hi achun tuiko chang export ki bolna company khat ahin na anatong in hi ahin la aman alunga atup chu hi le pung kisim na company khat a na to ding ti chu hi hecha lung tup cha loi khat ki thopi na zalin anagui hlungin kuno corten kiti Switzerland gamsunga pung kisim na lin pen khat a hin na ahin tong ta na hi hechi company a chu Hans hi Clarks panmun an na ato ahin alhalo jong an hoi thawin hi ama na to di chu pocket watch ho winding ball ji ding ti chu su to ji ding ti hi chu chi pha lai chen pasal ho chun athang pi in pocket watch atiu pung chen khat to ki sumat a sakhawa ki pu tho ho kho anamangun hi chule hi chi khang lai chu hi chi ho chu anamin chi hle in khuna ki bu tho pung ho wang chu nu mei ho ki cheina thil dan in anagelun hi mi atam join khuna ki bu tho pung ho chu ki cheina thil mai dan bo in anigelun hi chuchilaya pung ho chu abuina khat cha hi le tu lai pung ho banga hi khat ve isu tu le a battery be to ka a hiding banga chi jing lo hi jingka si le ga su tu tha ji ji ngain hi chi jong cha bol thim lo khat tawin ama chama aki bol khil kha le nidan chu chi tu thei ji lo hi ji ho su tu dinga chu Hans chu apan sa wa hi Hans hin aneolaya pung ki ju namaya kun ahin no do chu a hemil ngai pun pung ho cha su tu ji kom chun nikhat le pungman tam ta khat in sim do ding ti chu alungin atup jingin hi aboi na kit khat cha hi le chuchi pha laya chun chuchi gama chu pasal jo si alo theilo a sepai apano angai ji in sepai in jong anapang kin in hi kum som ni leni athinin London gam azun kitan hi achun Florence Frances kitinu to chun ahong ki hetu honin khunungin amanu chu aji in ahong pangin hi
Here chun Hans in company ho chi dan le Pung Kisemdoh ho chu hoi ta in a he chin set tan hi 1905 kumin James Davis to kiloin Wilsdorf and Davis ki ti company khat a hin sim do honin a hin la kinep na banglo ta in analo thingzo hon pu na hi cha ko na chun Hans in thil khat a hin het do cha hi le customer ho hin German min to kilo thil I macha chanom po ve ti amudoi na hi aji penta cha hi le nazi ho ha lai ta a hi ja cho mi ho hin Germany a kun ki ti po po ipithil hi le an thia jing wa hi 1908 kumin Hans in company min chu Rolex watch company limited tin a hin khial tha in a hi le cha chun company sales chu ha ta in a hin khan to sa na hi Hans hin Pung hoi ta man tam ta tui alut zong le se theilo hiding Pung adang dang sanga ha ta a chung nung zo khat sim do te ding ti hin research and development ading in sum tampi absolute bezing in a hi hechi alung tup chu 1926 kumin a hin bulhin in Rolex Oyster kiti chu a hin sim do ta na hi hechi chu vanoya ama sa pen waterproof watch ahung hi in a hi a hin la mi tampin waterproof a hi ding ata san po in a hi aji chu Pung dang ho chu tui neu khat lut zong le se jing a hi Hans in wang lung neu lo hilin hechi dab anei ho chu su hlap na ding thilgun ananei tu selin a hi Hans hin a thling se da athil ki sim do mai hi mi te mit vet din thling asa po ve ti zong a he them selin asa khi a pangding Thusim khat be aum ding a dei ve ti zong a he su ke na hi iji chun 1927 kum chun phat kilem pe cha khat a hin la in kum chapang cha nu mei khan in English channel tuipi anazap gal kai gun in ama chu Rolex Oyster Pung hi anambu sa in hi hechinu chu analo thing ta hi zong le apung bu chu tui khanglen tui la zeng in zong imacha atipun hoi ta in ase na imacha ana umpun hi iji chun Hans in zong phat tampi sumang talawin London Daily Mail News a page ma sa pen achun advertisement a bolin Rolex Oyster the wonder watch that defies the element tin asunin hi Hans in chachun aphat sa jingpun London store achun nga kiba an ho ki koina akhun nga ho zawnan hichi Rolex pungchu tui a thup sa in min amu theiding khun akoin a hile tui noya zong a hiding bang ta a chi jingchu mi ho chun amu win alungu alama ma jingin hi hechi idea hoi ta chun Rolex pung sale chu ha ta in akhan to sa ve che jing ta na hi 1953 kum in Hans hin Tanjeng Norgay le Edmund Hillary te ni hi Mount Everest kalding a hi ti a hin hedo kitan a hi hiji chun Hans in zong amani chu Rolex pung khat chi Mount Everest kalna a akibu hondingin anapi in a hi amani chu vannoya Mount Everest kaldo masapen anahi ni kho hon chun Rolex pung chu akhut honin anakibu honin a hi hechi mi him haina thei phui umlo na mun le ha ta a adap na mun zero temperature mun zenga zong Rolex pung chu a hiding bangin anachi jingin a hi Rolex hin ki pa man le to hoiman het pi na lekha tampi an sangin chila achun Swiss certificate chronometric precise and prestigious class kiti London a ki observatory a kon long chun anazawin a hi hechi ho hin Rolex chu premium brand khat a hi mong e ti anam de che na hi vanoi galen khat na lai chun hechipung nisia simphat ngai lo ho chu sepai hoding in apoi mu ta na hi le government in a sepai ho chu Rolex pung chu ha sal gen thei atu naw mun ho a phat chi dan le nidan ho kisu ta a he jing the na diwin supply and a bol win hi hichi chun Rolex pung chu amin than na banin amin than sa be zu ta na hi hichan alol hin ta wang in Hans chun ichi sanga hoi ju che khat bol do beding atup jingin chuchilai chun Rolex Oyster zawnan pungzo si chu manual winding anangain hi iji chun Hans in vanoya ama sa pending self winding wristwatch Rolex Oyster perpetual kiti chu ahin sim do kita na hi hichi model pen hi pungdang ho banglo ta ama le ama ki charge a nisi a manual winding bolngai talo hi Hans hin alung tup tampi anamol so jingjong le 1944 kumchun lainat umta thil anasu in Azinu Florence Frances chu anathitan hi ane ego loading chanu chapa anei lo ji chun athi zo ting a company hin vekolding ko hiding ham tin anlungkham aneki bezing in hi ha izan ham ha ta lungil ta agel nungin ana in kiel thana khat a hin nei ta na hi
1945 kum in Hans Wilder Foundation chu ahin put do in ichi hi private trust mong ahin Hans in Rolex company share josi hilaya chu donate abola hi ichi foundation hin Rolex hi independent mong public shareholder ho akuna ong thol a corporate honjong akila alu thailo diu ti aphot chin ahin a company hi asim phana asim hoi jingding ti hi atu pi pen a chu hi mi bang chon ipitia Rolex hin company dang banga tax api lo ham ti ilungdon dingo hi Swiss law dungzu in company akon atung kimu charitable foundation a invest kitha bol kit ho hi tax akona exam ki bol hin hije acho Rolex hin company dang banga tax api lo hi ichitu sima ko na ki hilna thei neu cha ela ado no mu cha hi le Hans Wilder kitipa hichi chaga chapang pa min amu sit pen le anoi si pen pa in bon thil thupi ta banoi min adeya angai cha thei abol do theya ahile nang lake in jong ipham khat be ibol do the hi achom lama saiding in imazo si ahimo ompui tupnau ma le lampi pi ome ti cho hi dunia ding hin chan cho hin nabon chawin stay safe and stay blessed